Kei te kaupare atu te tāhuhu rangapū o te manatū aorere I ngā heitara whakahe, e pāna ki te whakaaro kia poroa te neke atu I te toru rau tūrangamahi me te wāhanga Māori hoki o taua manatū. Kei a Jasmine Pearson tēnei pūrongo. E karawhiu ana te toi hau o te manatū e ngā ākina o te wā. Well, it's obviously a result of, it's a considered proposal, as I said, by people of the ministry. Tūturu kei te whakahe te āpitihana. Ki te kore tātou e whiwhi tangata. Ki ngā whenua he nui ngā mākete, māku ki a tātou me pēhea rānei o tātou huatau e hokona nui te ai. Kei ngā miriona tāra te nui o ngā pūtea I whakatahaina e te minita mō te manatū aorere hei whakapaipai I ōna tari puta noa I te ao. Anei anō ngā nama, he kotahi miriona ki Niue. He warau mano tāra ki Hapani, he 2 miriona tāra ki Rānana. O ti rāna te nui o ngā wero kua tūohu te minita mō tēnei wā, kua tai hoake I runga I aua whakapaipaitanga. Engari kei te tū māro te toihau, me tapahi e tahi torurau tūrangamahi. A ko te wāhanga Māori hoki tērā kātaka. Ka nui no atu tō mātou pauri. Hara no atu ngā tāngata pēnā I a Tia Barrett mā, I tōna wā, ko Witihi Maira. Maha no atu ngā Māori I mahi ai reira, māku ki a tātou I whakatairanga I ngā pūkenga me ngā ahuatanga tikana ki haka pāhongia mo Aotearoa. We are looking at how we engage most effectively with Māori and how we support consideration of Māori issues within the ministry. Engari, kei te noho weherua ngā tūtohunga a te toihau ki e rau ngā whāinga I puta I te arotake a ngā tari katoa te manatū I whakatutuki I te rātau. E mea tiana me whakawhānui, me whakanui ake te hanga I ngā kaupapa Māori puta noa I ōna tari katoa. E ai hoki ki tētahi rangahau, he toru koata o ngā kaimahi o te tari, kei te noho takariri ki ngā tapahi. Heoi ka kotahi marama mā rātau ki te tuku, I o rātau whakaaro ki o rātau rangatira. Jasmine Pearson, Te Karere.